Nongeye kubifuriza ibihe byiza kandi nongeye kubifuriza kugubwa neza. Inshuti zacu, bakunzi bacu, mukomeje kubana natwe aho mudukurikiye, aho mutwumva muherereye hose hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Tugarutse mu mwanya w'amakuru yacu, ni amakuru udakwiye gucikwa cyane ko dukomeje kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari. Hari amakuru menshi cyane y'ibikomeje kubera by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu gihe benshi bakomeje kwibaza impinduka zihari ku ngabo z'igisirikare cya Kongo zamaze kugera mu mujyi cyangwa se mu nkengero z'umujyi wa Bukavu, ikibuga cy'indege cya Kavumu ahangana muri Kivu Amajyepfo, ibice bya Katana. Guhera mu gitondo cya kare hazindutse ikintu bita intambara ikomeye cyane, hazindutse imirwano iteye ubwoba. Umusirikare umwe mu basirikare bakomeye cyane mu ngabo z'u Burundi FRDB ziri ku butaka bwa Kongo, izi ngabo zagiye gufasha ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC kurwana ndetse no guhangana ku buryo budasanzwe na AFC M23 MRDP twirwaneho. Umwe mu basirikare bafite ipeti rya kapitene, amakuru aravuga yuko yaba yamaze kuraswa operasiyo ikomeye cyane FARDC iri gukorera twirwaneho na M23, ariko nanone ku bufatanye bw'izi nyeshyamba bakomeje gukora icyo bita revenge, barimo barihimura. Ariko nubwo bari kwihimura rero, niko ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi cyane. Niko ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi cyane. Ubu ni ukuvuga ngo hari amwe mu makuru yamaze kumenyekana avuga ko nibura bamwe mu basirikare bagera kuri 230 b'ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba basirikare bari barafashwe na M23 bamaze gushyikirizwa guverinoma ya Kongo. Hanyuma turaza kureba iby'ikibuga cy'indege cya Goma. Ikibuga cy'indege cya Goma gikomeje kuvugwaho byinshi cyane byo bitandukanye, no mu myiteguro ikomeye cyane. Ntabwo ari Goma gusa leta ya Kinshasa ishaka kwigarurira umujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu kuri ubu hari icyo twakita imyivumbagatanyo. Ibimaze iminsi biri muri teritwari ya Nyiragongo, ibimaze iminsi biri muri teritwari ya Fizi, ibimaze iminsi biri muri teritwari ya Minembwe, Walungu ndetse no Mwenga ndetse n'ibice byo muri Baraka hariya, byose byamaze kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Narababwiye ngo abayobozi bose ba M23 bakomeje kugira ubwoba nyuma yo kumva imirindi y'ubufatanye buri hagati y'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa baba barimo abacancuro. I Bujumbura kuri Edikoda hakomeje kugwa cyangwa se kuza ibikoresho nabyo bikerekeza Kisangani. Abakomando kabuhariwe baba bacancuro bamaze kunyanyagira cyangwa se kwinjira mu bice byose byo muri Kivu Amajyepfo, bigaragaza ko M23 yamaze gufatirwa ingamba zikomeye cyane cyangwa se imyanzuro ikakaye cyane. Wenda mbere ko tugaruka ku rupfu rukomeje kutavugwaho rumwe, bamwe bavuga bati uyu mukapiteni yishwe muri operasiyo ikomeye cyane. Nubwo nta rwego rwari rwabyemeza cyane cyane ku ruhande rw'u Burundi binagoye kwemeza ko uyu musirikare yaba yapfuye, ariko amakuru twamaze gukurura kubiri kubera kuri tele muri Kivu Amajyepfo yose niyo tuba tugiye kugarukaho ahangaha. Niyo mpamvu tuba tubwira umuntu wese ubanye bwa mbere natwe ukanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ukuri amakuru yose y'ibikomeje kubera muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ubwo rero rwose nshimira n'abantu bakomeje kugenda batwereka ko bari kumwe natwe gatanu ku kandi, benshi cyane bari hariya Kinshasa, bari hariya i Goma, i Bukavu, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo mu bice bitandukanye, n'abantu badukurikira bari Burayi ku mugabane wa Amerika, inshuti zacu ziri ku mugabane wa Afurika, abantu bari muri Central Africa, abantu bari muri South Africa, Mozambique, Sudani,
abantu bari Kenya no mu bindi bihugu bitandukanye, mwese reka tubifurize kugubwa neza. Turi ku cyumweru cyane rwose ko turi no ku mugoroba, turi ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Uyu musirikare bita Elasto bitwa ngo Ndayishemereze, ni izina ry'ikirundi ngo Ndayishemereze, nuwo mu ngabo z'u Burundi FNDB. Amakuru yavuze ko yiciwe cyangwa se yaguye mu imirwano yari ikarishye, imirwano yari ikomeye cyane y'ingabo z'u Burundi n'imitwe ya MLDP twirwanaho na AFC M23. Ubusanzwe ingabo z'u Burundi zirimo zirafatanya n'ingabo za leta kurwanya M23, cyane cyane ibirindo babishinze muri Bibogobogo twarabibonye. Izi ngabo ziri muri Ndondo, muri grupama ya Bijombo. Izi ngabo nizo ziri gufatanya n'abandi bacanshuro kugaba ibitero byo ku butaka, abandi bakagaba ibyo mu kirere mu Minembwe. Ubu ni ukuvuga ngo umujyi wa Minembwe, nyuma y'ibitero byabaye muri za Rwitsankuku, ibitero byabaye muri za Rurambo ndetse n'ahandi, uko umunsi ushira undi ukaza, uko isaha ishira indi ikaza, ntago imirwano iri guhagarara, irakomeje. Ku munsi w'ejo nibwo amakuru avugaga yuko imirwano yabaye ku buryo budasanzwe, yatangiye mu gitondo, bigeze mu masaha ya saa sita hazamo agahenge, ariko mu masaha ya nimugoroba hongera kuba icyo bita ibitero kabutindi. Ibi bitero rero ntabwo biri kwifashishwa ku buryo bwo ku butaka gusa, drone z'intambara. Njyango ku munsi w'ejo nibwo M23 yavuga ko yarashe indege zigera kuri 30 za drone zo mu bwoko bwa kamikaze, mu gihe abacanshu bagera kuri 300 bamaze umunsi umwe barageze muri Karemi. Aba bacanshuro nabaje gufatanya na leta kugaba ibitero byo mu buryo bwa drone. Nuvuga ngo abantu bazi neza uburyo ibitero byabaye mu mwaka ushize muri 2025 mu kwezi kwa karindwi no mu kwezi kwa munane. Izi nyeshyamba zadeployinze abasirikare benshi baturutse muri Cansu. Nyuma y'icyumweru badeployinga abandi basirikare baturutse Rumangabo. Aba basirikare boherejwe muri access zitandukanye z'urugamba, ariko bose barashwe barasirwa rimwe bataramenya n'umuyobozi waho bagiye. Muri teritwari ya Rucuru, Masisi, Warikari, ababyibuka neza mu gace bita Minjenje muri Warikari, naho bita muri Mpeti, kuri ubu ngubu hakomeje kuba icyo bita umuriro. Imirwano yabaye mu bice byo muri Nzibira muri Kivu Amajyepfo, nyuma y'uko izi nyeshyamba gato zaje gufata ikirombe cy'amabuye y'agaciro cyitwa Twangiza Mining cyakorerwagamo n'Ubushinwa, ariko nabwo bakaza kucyamburwa hakoreshejwe izi drone z'intambara. Ahangaha muri Nzibira niko gace kabayemo icyo bita isibano ry'ibitero byo bwoko bwa drone, umunsi ku munsi haraswa bombe zihaturikira. Amakuru akavuga yuko hari n'abasirikare benshi bakomeye bari bayoboye urugamba bahaguye, umwe asimbura undi nawe bamurasa, undi asimbura nawe bamurasa. Nubwo izi nyeshyamba zigeze zibyemera cyangwa se ngo zibitangaze, nta munsi n'umwe turabona itangazo y'uwo mutwe wemera ko hari abasirikare babo baguye ku rugamba. Biranagoye cyane. No mu minsi yashize ibitero karahabutaka, ibyo bita kabutindi byabaye muri centre ya Masisi, guhera za Bukombo aho bita za Nyabyondo, aha hose habaye imirwano ikaze cyane. Iyi mirwano yaje gusiga ubuzima bw'abasirikare benshi. Iyi mirwano yasize ubuzima bw'abasirikare benshi, bahasize ubuzima bashyingurwa mu cyubahiro. Abantu benshi ntabwo wenda babikurikiranye cyangwa se banabikurikiranye, ariko ni urugamba rukomeye cyane rwabereye ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibitero bidasanzwe, ibitero bidasanzwe. Abantu barabizi cyane hano mu mujyi wa Goma habaho gushyingura mu cyubahiro abazize ibitero by'indege za drone, ariko amakuru avuga yuko ubutasi abarwanyi ba M23 aribo bibasiwe, kuko ibirindiro bya Bukombo byaratwitswe ndetse n'ibirindiro bya Nyabyondo nabyo biratwikwa. Hatwikwa ibifaru bigira ku 8, abandi barakomereka bajyana mu bitaro i Goma.
ibi ni ibyabaye, ariko izi nyeshyamba ntabwo zigeze zibigaragaza. Zagaragaje ko abasirikare nta kintu babaye, ahubwo FARDC yagabye ibitero ku baturage. Ari nayo twagomeje tubabwira tuti ntabwo ingabo za leta zibasira abaturage b'abasivili, zibasira haro bari kurwanira. Wenda ibyago umuturage ashobora kwasiga ubuzima bitewe n'uko isasu ritarobanura, ariko 90% impande zihanganye ziba ziri guhigana. Niyo mpamvu M23 mu bitero bagaba ku ngabo za leta batagaragaza ko byahitanye abasivili, kirika ibyo leta yagabye kuri abo barwanyi bizi nyeshyamba. Iya nawe wakibaza impamvu. Niyo mpamvu twagiye tubabwira tuti intambara ni intambara, ihitana bireba n'abitareba. Yaba ari abasirikare, umusirikare we bafite risike cyane zo kugwa ku rugamba kubera ko niwe uri gushakishwa, ariko none umusivili we ashobora guhura n'igisasu mu buryo butunguranye cyane akaba yasiga ubuzima agakomereka, nkuko twagiye tubibona mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, mu ntambara z'Urusiya na Ukraine, intambara za Iran na za Palestina, za Israel, aho hose abasivili barapfa ariko ntabwo ari bo bari bagamije kwivuganwa. Noneho tukiri kuri uyu musirikare wo mu Burundi w'umwofisiye, ni imirwano ikomeye cyane bivuga ko yabaye kuwa 4 mu cyumweru muri iki cyumweru ngo, aho bivuga ko uyu musirikare yaguye mu gace bita Point Zero muri teritwari ya Fizi. Hano muri Point Zero hamaze icyumweru kirenga iminsi myinshi hari icyo bita intambara. Iyo bavuze intambara hari abantu benshi batabyumva, ariko buri abantu bari muri Rwitsankuku, mu misozi miremire ya Minembwe, Mikenke ndetse n'ahandi bazi neza bino bitero by'izi ndege z'intambara, drone, Sukhoi 25, kajugujugu ndetse na kamikaze. Ibi ni ibikoresho byifashishwa na leta ya Kinshasa n'abafatanyije kugaba ibitero ku barwanyi ba 23 bagamije kubatsemba burundu. Iyi ntambara rero biragoye yuko yanarangira, cyane ko uburyo bwo gukemura iki kibazo, yaba uburyo bwa politike cyangwa se uburyo bwa diplomasi, ntabwo bugaragara nk'ubugiye kurangiza iki kibazo. Impamvu ni ngiyi: AFC/M23 iragaragaza yuko itazigera n'umunsi n'umwe yemera gusubira inyuma guhagarika intambara mu gihe babisabwe, yaba leta ya Kinshasa yaba na leta zunze za Amerika. Ariko nababwiye ngo nawe ujye ukinisha leta zunze za Amerika buriya. Ibigeze nyeshyamba zatangarijwe cyangwa se zasabwe na Amerika ko zigomba kuva mu mujyi wa Uvira, zigatinda kuhava. Amerika igafata umwanzuro ko nyuma yo kwanga kuva mu mujyi wa Uvira, noneho zikize ko zigomba kuva muri ibi bice bakajya nyuma y'ibirometero 75, nabyo ntibyubahirizwe. Ubundi izi nizo ngaruka za mbere M23 yamaze guhura nazo. Noneho uburebwe yuko mu bice byo muri Kivu Amajyaruguru, muri teritwari ya Masisi, mu majyepfo ya teritwari ya Masisi, ahari ikirombe cy'amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa Colt, kamwe mu duce gakungahaye ku mabuye y'agaciro ku isi muri Kongo. Wenda hari abantu batabyumva, ariko buriya bavuga ko Rubaya ariyo ya mbere ku isi ikungahaye ku mabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa Colt. Ingabo za leta zagereje kwisubiza iyi Rubaya, ariko buri ahantu bahera, kuko nko mu gace bita Katoyi, ntabwo ari Katobi, ni Katoyi, kari mu majyepfo ya Rubaya. Ibice byaho bita za Kaziba, Kazinga, Luki ni mu burengerazuba bwa Rubaya. Noneho hakaza amashyamba ari mu majyaruguru ya Rubaya, ibice bita Bihambwe, aho bita Oso. Aha hose hamaze iminsi hari Wazalendo, hari FARDC, hari FNDP. Noneho hano muri Kivu Amajyepfo impamvu hakomeje kuba intambara ikomeye cyane, ari nayo kuri ubu ngubu himukiyemo ibitero bidasanzwe, nyuma y'uko izi nyeshyamba za M23 zerekeje muri Kivu Amajyepfo zivuga ko zigiye gufata umujyi wa Uvira. Mbese nta kibuga cyicuritse, kuko bivuga ngo ingabo zose AFC/M23 yari ifite
yarazimanukanye izijyana ku rugamba, bafata Uvira, bajya muri Fizi, bagira muri Baraka, ndetse bajya no ku kiyaga cya Tanganyika. Noneho bageze hano ku kiyaga cya Tanganyika, FARDC atangiye gukora icyo bita kuvundereza, irarasa abarwanyi ba M23, amato y'intambara z'inyeshyamba zajyanye mu kiyaga cya Tanganyika araraswa, n'abasirikare bararaswa, habura n'umwe urokoka. Kuba byibuka neza, byatumye M23 ifata icyemezo cyo gukura ingabo zayo mu bice bya Baraka nanga mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika n'ibindi bice byinshi. Nyuma yaho gato nibwo barwanyi bamaze kumva, nyuma yo kuraswa kwa amato n'abasirikare barwanira mu mazi, FARDC n'ikintu bita Umurundi bohereje itsinda ry'abasirikare benshi. Noneho batangira ama operation mu gace kose kabarirwamo abarwanyi ba M23. Noneho kumenya kumva ko n'abacanshuro ubu n'ingabo za Tanzania zo ngo zinjiye mu ntambara, ariko abacanshuro by'umwihariko b'abazungu bakomeje guturika imihande n'imande. Harimo ingabo za Israel zifite akazi kazo ziri gukora kajyanye n'ikoranabuhanga, bakagira abacanshuro ba Blackwater, abo ni abanyakolombia b'umutwe wa Blackwater wa Eric Prince. Harimo abanyaromani bamwe bafatiwe mu mujyi wa Goma bakaza guhabwa imbabazi na FCM23, kuba byibuka cyane yukoresha akajambo bita kwikiri. Uwitwa Lieutenant Colonel Wilingoma, uyu ni umuvugizi wa FCM23 mu rwego rwa gisirikare, yakunze gukoresha cyane haragifatwa umujyi wa Goma. Nubwo Goma nayo iri mu bibazo kuri ubu, Goma nayo iri mu bibazo nyuma y'uko Ubufaransa bufashe icyemezo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ngo cyifashishwe mu bikorwa by'ubutabazi. Ibyizi nyeshyamba zitumva rero. Ariko abashakashatsi, abakurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bw'iki gihugu umunsi ku munsi, ubundi bemeza ko ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC zikomeje kubona ubufasha umunsi ku munsi. None FCM23 uko umunsi ushira niko zigenda zitakaza uduce, zitakaza agace. Bishobora kuzarangira izi nyeshyamba zisanze ahantu zagotewe. Kuri ubu ramutse uvuze ko umujyi wa Minembwe wo rwose uzengurutswe ntago wabubeshye, ko amakuru aturuka muri bya bice cyane n'abaturage baharira rwose bakomeje kugenda batangaza, bakomeje kugaragaza yuko batewe ubwoba n'impungenge z'umutekano wabo. None ubuyobozi bwa FCM23 kubera ko bwamaze guhabwa ibihano by'urupfu, cyane abayobozi barimo General Sultani Makenga, Lieutenant Colonel Wilingoma, Colonel Bahati Musanga. Uyu nguyu niwe umuyobozi guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku bijyanye no ku ruhande rwa M23. Uruvuga ngo hari ubuyobozi leta ya Kinshasa yashyizeho, izi nyeshyamba zikimara kwigarura nazo zishyiraho ubuyobozi bwabo. Ubu buyobozi bwa Kinshasa ntibwemewe na M23, n'ubuyobozi bwa FCM23 ntibwemewe na leta ya Kinshasa. Bivuze ngo Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bafite abayobozi batandukanye. Ubwo umuyobozi wa Kivu y'Amajyaruguru ayobora Kivu y'Amajyaruguru muri Benin. Muri Benin ni ibice bya Butembo, n'ubundi hariya ndumva ariho uyu muyobozi aherereye. Mu gihe umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyepfo yari yahungiye Burundi akaza kuvayo, ubu ngubu ari uri muri site ya hano muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri ibi bice byo muri Uvira. Uvira ni agace gakomeye cyane, M23 yari yaranze kurekura. Ibice bya Kavimvira bihuza Burundi ndetse na Kongo biracyariho abasirikare b'Abarundi n'ingabo zidasanzwe. Nubwo hatarafungurwa umukapaka uhuza Kongo ndetse n'u Burundi, hagikomeje gutegurwa uburyo wafungurwa cyangwa se ama operation agiye atandukanye kugira ngo bizere umutekano. Uyu musirikare ngo ni Kapiteni Aras Ndayishemeje. Uyu yari afite imyaka 40 y'amavuko,
akaba yaragize gute, yarize igisirikare cyangwa se yarafashe amasomo. Ubundi uyu musirikare yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi muri 2010. Kandi yarangije amasomo ye ya gisirikare ari umwofise muri 2016. Uyu musirikare rwose yatangiye muri 2016, nibwo yarangije amasomo ye 2010. Urumva yize imyaka 6 yose. None uyu musirikare amakuru avuga yuko ngo yarashwe na drone ya M23 mbere yo koherezwa. Ubundi FRDC ikomeje no gutungurwa n'ibitero M23 yohereza. Drone z'intambara nabo barazifite, wenda n'izingana nk'iza Kinshasa, kuko kuri ubu ngubu biravuga ko Kinshasa ifite drone nyinshi cyane. Hari iz'ubufasha bagiye bahabwa n'umuryango w'Uburayi, hari iz'ibihugu birimo nk'Ububirigi kuba bifite ibikoresho bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo mu gihugu cya Kongo. By'umwihariko ni ikintu kitatungura buri muntu wari wese uzi amateka y'Ububirigi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umuntu wese uzi neza aya mateka ko Ububirigi butabura gufasha leta ya Kongo. Noneho rero amakuru avuga ko uyu musirikare w'umurundi wapfiriye ku butaka bwa Kongo, akavuga ko ngo yarashwe na drone mbere y'iki yo koherezwa hariya muri Kongo. Kandi yari asanzwe ari umwarimu wa gisirikare mu kigo cy'ingabo z'u Burundi, bo mu mitwe w'abakomando Igitega. Bafite abakomando nabo ngo bari ku rwego rwo hejuru rwose. Bavuga bati uyu musirikare ni intarumikwa. Bavuga bati iyi ni ingabo. Uyu ni umusirikare ukomeye cyane, ni umusirikare uhambaye ushobora kwizerwa. Nyuma y'igihe kitari gitoya, AFC M23 yaje gutangaza ko noneho ngo yemeye kujya gute, ngo yemeye kurekura abantu yari yarafashe mu gisirikare cya Kongo. Basanga nabo batanze atari bo, barabafashe babajyana mu gisirikare cya AFC M23 bajya kuba training muri Rumangabo, nyuma y'uko bafatiwe mu mujyi wa Goma mwaka ushize bose mu ntangiriro z'umwaka wa 2025. Umutwe wa AFC M23 waje gutangaza ko uyu rwose ngo warekuye abasirikare 230 bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bari barize gute, bari bamaze igihe mu maboko yawo kugira ngo bashyikirize imiryango yabo. None amakuru avuga yuko kuwa gatanu tariki ya 30, kuwa gatanu tariki ya 30 nibwo uriya mutwe washyikirije rwose bari abasirikare komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe kwitegura ndetse no gusuzuma no gucunga ibiza ndetse n'iki n'uburinganire. Uyu mwita Madamu Hadija Habi uyagiraga uruzinduko mu mujyi wa Goma nyuma yuko kuva muri Kigali, nyuma yuko yari yakiriwe i Kigali anagirana ibiganiro n'umuhuzabikorwa wa AFC M23 Corneille Nangaa. Noneho ibi ni ibiganiro ngo byibanze cyane ku miterere y'iki y'ubutabazi bwibanze cyane muri Kongo, ariko by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. AFC M23 mu itangazo yasohoye wa gatanu yaje kuvuga ko ngo wita Hadija Labi yashimiye cyane akamaro ko kongera imikoranire hagati ya AFC M23 ndetse n'abakora ibikorwa by'iki by'ubutabazi kugira ngo harusheho gusubizwa ibibazo
kugira ngo harusheho gusubizwa ibibazo bikomeye cyane byugarije abaturage ba Kongo bamaze imyaka myinshi mu ntambara nta gahenge. Bamaze igihe kirekire mu ntambara rwose nta gahenge. Gusa amakuru avuga ko ubu ngubu ngo hakeneye gufungura inzira z'ubutabazi, hashyirwaho komite tekinike, ihuriro rwose ndetse inagaragaza inyota yo kugenzura ndetse no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Wumve barimo baravuga bati iki kibuga cy'indege cya Goma kigomba gufungurwa, ariko ninde utanga uburenganzira bwo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma? Kuko yaba AFC/M23 iragaragaza yuko ifite mu nshingano kukigenzura ndetse no kugikurikirana, gusana no gukurikirana ibisabwa kugira ngo kino kibuga cyifashishwe. Abarwanyi ngo babyemeye nyuma y'uko bari bamaze kubisabwa ariko bakanga. Babonye ko nta yindi mahitamo, baravuga batereka twemere, ubwo ibindi bizaza nyuma. Uyu nguyu Colonel Nanga yijeje bita ngo ni Hadija ubufatanye bwo hagati ya AFC/M23 n'abakora ibikorwa by'ubutabazi mu bice bigenzurwa n'izi nyeshyamba, kandi ko ingamba zorohereza urujya n'uruza rw'abaturage bamaze gushyirwaho. Ingamba zamaze gushyirwaho. Uyu muyobozi yanavuze ko kandi ngo mu mwaka umwe ushize AFC/M23 yashyizeho inzego z'ubuyobozi hamaze kugaragara impinduka zifatika zirimo rwose kugaruka k'umutekano, gusenya inkambi z'abari bavuye mu byabo, ikurwaho rw'inzitizi zose zari zarashyizweho na Wazalendo, FARDC ndetse na FDLR, ndetse no gusubiza mu buryo abaturage barenga ibihumbi miliyoni n'ibihumbi 200 se. Abaturage ni benshi cyane, miliyoni n'ibihumbi 200. Aba ngo bari barahungiye mu nkengero za Goma. Ibi AFC/M23 ivuga ko byatumye rwose ngo umusaruro w'ibiribwa wiyongera cyane cyane mu mikorere. Uyu mutwe kandi uvuga ko mu rwego rw'uruzinduko rwa Haji Habi Goma, urungo rwafashe icyemezo cy'uko kurengera abantu bato nibura 40 ndetse abagore bagera ku ijana, aba ngo barinjijwe mu gisirikare cya FARDC nyuma y'uko habaho nyuma y'uko ngo baje kwisanga mu maboko ya AFC/M23 kugira ngo basubizwe mu miryango yabo mu gisirikare ku ngufu. Ngo batabishaka bakavuga bati wewe niba urubyiruko jya gutanga umusanzu wo kujya gute wo kurwana, ntabwo inyeshyamba zagutegeka ngo ujya kujijinganya ngo cyangwa ngo ujya kubyanga. Reka uyu musirikare ngo yakurebye byonyine akakubwira ngo rwose ngo imbere, uhita wumva nyine ko ugomba kujya imbere. Ikibuga cy'indege cya Kavumu rero, Kavumu iri muri Kivu y'Amajyepfo, bice byegereye rwose umujyi wa Bukavu. Kavumu Airport imaze igihe kinini cyane rwose ivugwa cyangwa sigarukwaho. Kana agace gakomeye cyane gafite amateka maremare. Guhera mu mwaka wa 2024 2025 iyi Kavumu yavuzwemo imirwano ikomeye cyane ko ari agace kabanje kuberamo imirwano mbere y'uko mu 2023 yinjira mu mujyi wa Bukavu. Izi nyeshyamba zabanje kurwana
bice byo muri Kavumu za Katana mu gihe gitoya urugamba ruba rurangiye. Abinjiye hehe? Umujyi wa Bukavu nyuma yo gufata ku mujyi wa Goma. Nuvuga ngo ingabo zose za Sadeke abacanshuro baje gufatirwa ku rugamba, ari nabwo natangiye babwira ngo abazi neza akantu kitwa kwikiri katangajwe na Letona Colonel Wiringoma. Uyu ni umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare, umwe mu bantu bakunzwe cyane. Letona Colonel Wiringoma ni umuntu uzwi cyane, ni cyamamare. Noneho umutekano ukomeje kurushaho kuzamba ndetse no kuba mubi cyane kuri iki cyumweru tariki 22 Gashyantare, aho bita muri Kavumu muri teritwari ya Kabare ni muri Kivu Amajyepfo. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yatangiye kuwa gatandatu ushize, ibirwano biraba, abantu barahunga, abantu barapfa, abantu barashize rwose. Ibikorwa byose byahagaritswe kubera imirwano. Iyi mirwano kuba hagati y'abarwanyi ba M23 inyeshyamba za Wazalendo mu mujyi wa Bukavumu no mu nkengero zaho. Guhera mu gitondo angaha havuzwe icyo bita intambara ikomeye. Kuri wa gatandatu noneho ushize, amakuru avuga yuko rwose ingabo z'u Burundi abatuye muri Kavumu n'ibice byegereye muri teritwari ya Kabare. Iyi teritwari iherereye muri Kivu Amajyepfo. Kandi ngo bamaze iminsi bose mu bwoba ngo kubera intambara z'urudaca zikomeje kubera muri kara gace. We mirwanira hagati y'ingabo za leta kumwe cyitwa FARDC, Wazalendo ndetse n'abandi bafatanya ku rugamba hariya. Ubu amakuru avuga yuko ngo abaturage benshi bakomeje kuba yuko amasasu akomeje kuraswa gucicikana mu bice mu misozi itandukanye ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu Amajyepfo. Mw'abantu ikintu biti intambara cyahinduye isura. Nuvuga ngo hano hakomeje kwikangwa abarwanyi ba M23, hakomeje kwikangwa aba Wazalendo, hamukomeje kwikangwa ingabo nyinshi mu buryo bugiye butandukanye, cyane cyane abacanshuro bamaze kugera muri Karemi bakinjira Kisangani, kuri bakaba bakomeje gukoresha zino drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 kamikaze. Ubu nuvuga ngo hari icyo bita intambara ikomeye cyane. Noneho abandi baturage bagaragazaga mu bice bituma intambara irushaho kujya gute, irushaho kwiyongera ndetse no gukara. Hari ubundi umunsi ku munsi ntabwo byoroshye. Iyi misozi ya za Katana, Kivu Amajyepfo, ibice bya Point Zero bikomeje kugaragaramo intambara ikomeye cyane na za Minembwe. Nivuga ngo umujyi wa Bukavu wo uri mu kaga, kuko nubwo bitangazwa ubu uruvuga ngo igisirikare cya M23 gikomeje kugaragaza ko nta mpamvu n'imwe yo gucika intege. Bavuga bati umwanzi twamukubise, zinyeshyamba zavuga ati umwanzi twamukubise tumutoza inzira. Hari abakomeje kurwana ndetse cyane kuko M23 ubundi ikomeje kugaragaza yuko yiteguye gukora icyo bita impinduka. Ariko izi mpinduka ishobora kuzikora cyangwa se ikazikorerwa, byose birashoboka. Hari impinduka zo kwirukana izi nyeshyamba, ariko hari n'impinduka abarwanyi nabo zishobora kujya gute, bishobora kugira ingaruka. Ubu nuvuga ngo abarwanyi ba M23
ubu bakomeje ibikorwa by'intambara. Bakomeje ibikorwa by'intambara bahanganyemo n'abanzi babo, ari ingabo z'u Burundi zikomeje ama operasiyo. Ingabo z'u Burundi zikomeje ama operasiyo akomeye cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu. Abayobozi batandukanye mu buryo bugiye butandukanye bakomeje kugaragaza ko intambara iri kuba nimwe mu ntambara ziteye ubwoba. Nimwe mu ntambara rwose ziteye ubwoba kugeza kuri ubu ngubu. Noneho rero ubu nuvuga ngo Kivu y'Amajyepfo hamaze kumenyekana byinshi mu birebana na operasiyo Kinshasa iri gutegura, ariko mu byo iri gutegura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibisasu bikomeje gucicikana mu bice bitandukanye, n'imbunda, igurwa ry'intwaro mu gutegura kwisubiza ibice by'ingenzi biri mu mujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu, teritwari ya Rucuru, Masisi, Birumba, Nyambo y'Agaciro. Ibyo Kinshasa ivuga yuko M23 ikomeje gusahura, izi nyeshyamba nazo zikagaragaza ko ahubwo leta ya Kinshasa ari ikoresha umutungo mu nyungu z'abantu bwite, bakaba ariko rwose byo gukoreshwa mu nyungu z'abantu bwite. Urumva yuko rero rwose ibintu bitoroshye. Hanyuma hamaze gushyirwaho icyo bita operasiyo ubwirinzi bukomeye cyane mu guhangana n'ibikorwa bya gisirikare. Nuvuga ngo hashobora kuba icyo bita intambara ikomeye cyane ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu. Reka mbashimire ngirane ibihe byiza kuri mwese. Ahasigaye amakuru yacu yo nakagaruka.